Na konkursu pod nazivom Kad malo bolje razmislim u kategoriji likovni rad, fotografija, plakat, prvo mjesto osvojio je Mladen Lukić, učenik 4. razreda škole primenjenih umetnosti u Šapcu. Nagrada koju je osvojio predstavljaće dobru osnovu za dalje fakultetsko obrazovanje. Ova nagrada meni služi kao podsticaj za moje dalje usavršavanje u oblasti grafičkog dizajna, kojim planiram uporedno se bavim, pošto mi je prioritet sada upisivanje na Fakultet državne bezbednosti. Na istom konkursu u kategoriji kratkog filma učenici škole primenjenih umetnosti osvojili su ekipno prvo mesto. Može se samo zamisliti koliko nam znači, jer mi sebe smatramo amaterima i ovo je neki korak ka uspehu. Bez adekvatne mentorske podrške profesora ove šabačke srednje škole nagrade ne bi došle u prave ruke. Zaista se trudimo da na svaki način motivišemo naše učenike da što više ispolje svoju kreativnost koju nose u sebi, da se što više usavršavaju i sad ti neki konkursi na kojima učestvujemo su prilika da oni provere na kom nivou se nalaze. Direktorka škole primenjenih umetnosti u Šapcu ističe da profesori pružaju punu podršku i prenose na pravi način stručno znanje učenicima. U našoj školi iza svih uspeha i svih nagrada stoji naravno veliki trud, zalaganje, posvećenost, saradnja učenika i profesora s jedne strane. S druge strane stoji škola koja se trudi da ta njihova postignuća, koja zaista nisu mala, na pravi način i promoviše i vrednuje. Učenici škole primenjenih umetnosti u Šapcu osvojili su i specijalnu nagradu na konkursu fotografije na temu Narodna nošnja i folklor koji je raspisao Centar za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine.